Hello, Lomgo. Welcome back to my channel, KDB Go Samte. Tuni kom na hi tami hun hi le ka study table hi Emmanuel copy lamka kom ta hi Emmanuel copy hi zo copy. Tuni tami hun hi kang lui nuam kang get nuam hi le hi. Tu pil tom kim tampi English mangkama kanagi ra hi. Tu kanwasie dedi muna jong hi ke so dedi ten jong hi ke so dedi sia ke so lam hil ki chiten laibu kheng ten laibu hong ten hi magazine new hong ten hi keima quotation tu pil tom kim jong hi ana publish ana talang wa hi khumi khom tampi khat kape do hi khumla hi khathi tu ni hing pulang wang khuna pa hi bange hi thei bange bang thu bang to iki hil thei di woi chin hi neu khathi reflection lungsim tami thu pil apat bange i thei do di bang he paimo chi neu khat jong hi sut khom vai thu pil tom kim ka gia la hi khat khu hi le lungsim pan wang mang kama ka gia hi jo kama hi le kya wang. To be successful in life, it is important to remind ourselves every moment that we are here or not for a reason. To be successful in life, it is important to remind ourselves every moment that we are here or not for a reason. Leitung a lo ching go tung tong na nga nom le hi. Tami leitung ka piang hi azi o ma piang ka hi chin hi. Thei ding apoi mo hi. Ingen kya wang. Leitung a success lo ching na nga nom le hi. Tami leitung hi kapiang hi azi om hi chi hi thei ding hi apoi mo ma hi ama sa thei ria hi tami leitung hi ei ki mo sem hi si hi aga om sadia ei ki sem hi tami leitung jem hoi ding ei ki sem hi paseni hom jen hi tami leitung hi na piang ga hi om nai ma bang na sem to lai ten hei sungdin munan na tue bang na jire success nga nari bang no boge tu ni mi tam bi khathi I thau bu hi mo bu hi leitung ai siam ga ei ki siam hi I thei siam lai su hi aji o ma ei ki siam hi chi hing thei do che de hi aji om ni hi tu ni hi leitung a aji o ma ei ki siam hi aji bang aji hi za rom hi lo ching ni lo ching na hi nga lo ching na nga tum lo ching na nga na ding atum tom hom hi lai sim na langa lo ching ni business langa lo ching ni sim na taren langa lo ching ni azat tum tom hom hi tu ni sim na lai sim na I business zat tum ma hi I lo ching na rin hi sui lampi hin kho mang pan vai tam bang hin kho hin mang che re hi pi ching na hin kho khat jong a hi ding hi tu ni leitung a hi aji I piang hi aji om savai mo hun ta si hi thau op hun ta si hi hum jin hi tu ni hi ki ger tha vai bang de leitung a hi successful ka hi na hi aji om a piang ka hi aji tami aji hi man pha tami ko ka piang na hi man pha aga om sawang aga bang chop sari aga se naga hi lori hoi naga hi ding khole tuite fatom na ding na je da veite fatom na ding na nami pite fatom na ding khumi ga om savai khum chi le hi lo ching kha jong hi dinga leitung ai piang na hi aji kha jong om ta ding hi aga hi om ta di hi khum jin hi leitung ai piang hi aji bang ne ki piang e aji khat om ja ki piang hi cha hing thei chi le hi ipon tho na jong hingom sem lia hi ikul ka na jong hingom sem dinga yem in life ilung tu pen jong hi hing dei go idang ta sem ding hi hom jen lom le go tu ni ki lungsim khongai na to yer tha kya vai. To be successful in life, it is important to remind ourselves every moment that we are here or not for a reason. Leitung a lo ching na ka hi na ding in hi ni chin in hi leitung hi leitung a ko bi aji om hi chi hi thei sem vai lungdam ke di go samte avana hi ki mu kya bawi lungdam nge